Thanai Salkisa Saka, Telemura Harirada Vidya Mondiro, Khorokchinwi Rungsilnairo Achom Sake, Sak Derawi, Sak Hamnago Khlaikmani, Patimungno, Nugunyai, Achogui Tonglia Hastini, TSF, Thangsogika, TSF ni GS Hamlu Zomatia, Nokobui, TSF ni Kumun Adamra, Tai, Harirada Vidya Mondi Rungnokni, Headmaster Bebo, Malekok Khlaikha, Patimungno Tuinyai. New Sonuka, or Harirada School. Telomra lagai kanabo chung news me apron logo ke chungoro TSF nengai chung TSF team visit khapina chungoro naiphayi nukha chung je news lugmani food poisoning actually food poisoning ya chung Studentrog by ni je straight by chung tere khaiha boro clearly chung sakha je issue tambo issue oro chung nukha je boro Khoroksa student kirigai Jeffro bo washroom thang kirigai omta haike react khamen ulo te alka student lo react khamen boni bagai oros jeng je news nuk tongmani food poisoning oros mungsa omta haike nuk khaliya te je student rok kha khai borok to jrai ege borok samani kubui nyangnai hne tani hamale oros jeng kitchen lo sung buri nai ha belai hygienic maintain khaija ang koigamo sungno ani komte haino musawana thaikere oro hygienic maintain khaijago te student onabo ang te boni parents ono ang koine panic tang thungne oro te food poisoning ni mungsana matter phaya haifano srai rokba waisoiso kirigu hostel o tongma ba ke omoni case boni bagai ang lukuno koine mana thai mungsana kure asungni ambai